ole tun tung kan video hianin Pawisa chungchang kan soi do na sabera chuanin number 1 a chuan Pawisa hi enge he video en tu te keima ni le keima ni theuh kha kan in zo ve thinem voi khatal kan nu na khanin kan in zo ve to thinem Pawisa hi eng chiang nge ni engwanga hlunge ani a khoi tanga rong kal nge khami Pawisa ni theitur khan kan nun pum kan hun pum khanin rim tak khanin kan thok thina enge ni ti poshami alo khan kan lo thok ve thinem Pawisa kan ti hi paper mai nge ni a coins mai nge I kan phone a o number khami mai khami Pawisa kan ti chu niang tun dan video hianin ol san thei dan perin tu po ina kan sia thiam thei dan turin Pawisa chungchang hi karon soifia dona e video hi kan en to pani chuanin tu mai po khanin kan hlok puin Pawisa hi enge ani ti kha kan sa thiam le zol don ani bar tu a chuan Pawisa ron chuat dan Pawisa ron chuana bul pui o ti hejek mai la ko ro phi thalo ni pon Pawisa ron chuat dan a kha kan en how don ani tuna khovelina or India ra manga po kan Pawisa mana hi fiat currency ni ta ni hemi paper money kan ti hi tun ma chuan gold standard kan mang thina ama ero chu gold standard ta tang khanin fiat currency a kan thak ta ni Pawisa ron chu ma hianin barter trade system kan mang ta ni hi enge ni kan ti chuanin bungro in thleng kwal bungro in in exchange sakhani meita Pawisa ma de chon bungruwa khanin thleng kwal thina ni hemi fiat currency kan man ma hian ama ero chu mishing kan ni a kan mamo ai nang lo ta ni kha wang khanin barter trade kan ti hi man hi har sai me ma example anga rice lo nei ta ni ti chuan kel khai du si a kel nei thei tur kha chuanin rice mamo si kel nei box si ang kha in thleng pui tur kha izon angai ni chu khawang khanin thil tam takanga khanin aharsa a bungruwa in thleng tur po khanin thil nei lo du si an thil nei kan mamo si ang kha kan zon mu kha ngai ni chutero khawang khanin thil tam takanga khanin aharsa thina chuwang tak chuanin hemi fiat currency kan ti paper money kan ti a hi anon siam chok ta ni osam thei dam ber chon heta adi tel jong kan soi don lawa atang pui keima ni na kan chiat thiam thei dan khanin kan soi don ani hemi fiat currency kan ti hi paper mai ma ni se a hlut na za ta kha entinanin som hi note cheng som nonte za note no chang om ta ni khami a hlut da na kha mishing tu po hin kan pom pui vek thina ni tero tun ma a Pawisa kan ti kha chu paper ni lawin sale kan ti angte le thil hlu coins kan ti lung thil wang shim hlut na nei kha te ang chi kha Pawisa chu ni mai ta tun ma te chuanin keima ni kanin thleng pui tur te na kan pom thei ang thil chi sang tam tak omang kha ti ang chi ka Pawisa kan ti chu ni mai ta tun ma chon hemi paper money kan man ma hian khovela hian chuanin anek sanga chuan pathum na nga chuan Pawisa hi eng chiang nge ani kan tiang olsam thei dan turin kan sia thian thei dan tur khan har salo zong kan soi zelang chumi anga chuan number 1 a chuan medium of exchange kan ti hi chu thil leina na kan man thei chiang shim khan ni meita khati ngang hau zong kha hemi a hi chon a huam ome chuan number 2 anga chuan store of value anga chuanin thil reng or a hlutna tla si lova a hlutna po chong si lowa nakina ta na kan man thei ang chi thil kan da thadang chi example anga chuanin kan bank account ate po Pawisa kan lo khol ta ni khateng ang nakina kan man le thei ang chi kha huam ome ti chuan number 3 anga chuan unit of accounts anga chuanin thil hlutna kan te thei ang chi khani mai ome example anga cheng som ngai lo nei ta ni khami a kha cheng som nga ani ti a khai se thei ta a khateng khani mai ome ka soifia thiam thei dan chuanin example anga ice cream lo du ta ice cream kha
som thum mana lo ni ta ni a hlut na kha I vo hret thei ta ni a hlut na kan te thei ang thil chi sang sang kha hemi a hian unit of count a hianin a huam ome poisa hi eng chiang e ani kan ti chuanin paper kan ti mei te coins kan ti mei te le kha tiang thil lu ang zong kha ni Hrelo khan mi pahni inkara in rem siam ton na om thei tu tur le indoor ton na alo om thei nan le a hlut na ang zo nga kan pom tlan du na kha kan inkara khanin kan pom tlan du na kha poisa kan ti chu lo ni mei ta example anga chuanin thingtlang anga chuan lo te anwa ta bu tu te lo hun ta ni buwa po chi sang sang om ta amai ro chu poisa hemi paper money kan ti kha an nei Hrelo ta kha wang khanin bu trin ang zong te khan anin thleng kol thin ani khating anga mi pahni inkara indoor ton na siam thei tu ang thil chi sang tam tak ang kha poisa kan ti chu ani mei ta ni ani na dik tak anga chuan next anga chuan poisa hi chi thuma an then le types of money ti main types of money number 1 chuan physical money physical oma bank money oma digital money tiang ho hi poisa chi thum kan nei chu ni ta ni sam theng tam pai ka sui sel nong ka ti kha I physical money anga chuan coins te hemi currency note kan ti ang chi te mani na kan wallet tak kan kol thin ang kha physical money chu ni mei ta chuan bank money om le ta bank money chuan kan bank account na poisa kan da ang chi credit card emo poisa transfer anga kan man thei ang chi kha bank money an ti chu ni ta digital money om le digital or cryptocurrency cryptocurrency money digital or cryptocurrency money om le ta ni hemi nga hian kan thre chawa cryptocurrency hi kan mel thiat lar lo ani mei ta ti chuan digital money chu kan thre tho ome ke mani ho pon hei gpay te kan mang ta upi mang anga poisa kan man thei ang chi jong ha digital money om ta ti chuan cryptocurrency vele thung hi chu internet money ani ta ni internet kho vel anga coins ang khanin kan mang theya thil leinan te kan mang theya chu mai ba ka all sam cryptocurrency anga chuanin poisa lian tham ang chi poisa tam tham ang chi transfer don te khanin all sam limit anei lo pokat hianin wallet kan siama wallet khan coins ang kan nei ta an address om chon kan thon na tur address anga khanin voi ni kha click mang khanin poisa tam tham tak te po kha athon zung theya all sam le zola amaro chu mi zo te chonin kan la mail thiat lawa cryptocurrency hi crypto wala kan la cheng lo kha wang khanin kan hriat chin anga chuan digital currency UPI ang te kan man thei ang chi kha kan hriat lar ani ome nakin anga video dang zel anga te pokan soi chho zel anga tun hi chu a basic tak kan hriat thiam thei na ron siam mei kan nia amai ro chu tam tak tan khanin la hrelo te po kan omanga lo kan man tangkai ngai po ka be sei ni khatiang ho kha poisa chi thum kan nei ang chi te chu ni ta ang chi poni se poisa anga hianin kan mang thei vek ani achan chu lutna ani veka wang khan in annex le anga chuan engtin nge poisa hian lutna ni engtin nge poisa hi lut thei ho kan ti mei theya poisa ni to hi chonin tu ma hianin mishing te hianin kan ring hlel ngai lo ni tir amar chu soi thui tur tam tak hi oma a story amai ro chu hemi video hianin kan khung leng vek lo anga kan soi to ang khanin a basic tak a trobul tak ang kha tun chu mai chong garon tar lang anga cheng za hlut na chu tu pon cheng za ani ti kha kan sia kha wang tak khanin kan ring hlel lawa ke mani a khanin kan pom thlapa kha wang khanin poisa hian hlutna anei ni ti chonin khovelanga chonin government le central bank hianin poisa engkim hin control ani india ra manga chon RBI kan ti ta RBI lampuma chon Reserve Banks of India ni mai tani kha India ram chung anga hemi rupees note kan ti hi an control vek thunga engza nge company nga ti te bank zong ang chi te kha RBI hianin a controller rules and regulation RBI hian asiam sak vek ani an tumber pakhatanga chuanin RBI in poisa hianin a hlutna lo si lo hian
engzat nge kan print thayang ti te poisa hi kan print nem le lutu ko ni chon RBI hianin hemi rupees note ti hi kan ti hi a print nem le lutu ko ni chuanin a hlut na kha a thla niam thina ni ram chunga inflation aron oma inflation chu thilman lo sanga a hlut na tla niam poisa hlut na tla niam kan tiang chi kha inflation chu ni mai tha o sam thei dan chuanin nakin le zelanga po apoi modon emema engwangin nge poisa hi kumtinin a hlut na tla niam kan ti ni chuan inflation hi alo om thin na chan kan ti ni chuan o sam thei dan beranga chuanin poisa RBI a print nem le lutuk awang khanin a hlut na kha atla niam thina ni voksa te po to le vek to hi tilman te po to le vek to hi tikhan ol samzong gan thiam anga hemi paper money anon siam na chan bul pui ber pakhatanga po tun ma kan soi to thawang khanin tun ma anga khanin rice le kel te sa te khatinga hanin theng kha a boi thak awang khanin paper money anon siam ta ka hi chuan kan lei zung theya kan sem chok zung theya thil engkim khanin omzia alo neya kan economics a khanin hmasawn na kan lo nei thei thina ni ol samzoking kan save theya kan invest theya kan hmalam hulatan khanin thil thazok te po kha kan thi thei pha thina chu wangchon mishing te nuna hianin poisa hi poimo ema a poimo rual hianin poisa hi enge ani a engtin nge hlutna anei ti te investment ate engtin nge kan poisa kha kan mandan azir khanin thil tamtak kha danglam thei zoka nakin le zelanga te po kan laron soi chawanga tinge money system kan ti hi ka thiam ang to kin le ka sia dang to khati hianin kan share thin don chewa poisa kan ti hi paper mei coins mei ni lawin manro pakhat ania kan nun ti ol sam thei tu le kan nun ti che thei tu le thil tamtak anga khanin manro pakhat ve mei khania hemi kan khovelanga hianin engkim hi design sa vek hi lo nia kan kal dan tur ti te hemi kan system ti sang soi tur tamtak om khami anga khan soi vek sengom loe engkim hi duan sa vek alo nia poisa chungchang te po enge poisa hi na tho dan ti te kha kan share thiam kha poimo emema kan dam chu ngen hemi poisa nei thei tur hianin rim takin kan thoka enge ani ti hi kan share thiam ve hingaya chati rol ero chuanin engzat po neila kan mandan man ro pakhat ve me ani kan ti to kha kan mandan azir khanin ke mania education kan nei dan azir khanin poisa kan mu dan te hin ang thei om lowe engpon ni se tun tuma karon share thei te ho chu han ni sela i he tiang ho hi poisa chungcha anga a basic tak atlang lon puyang khani mai ta i apoi mo ka ti awangin karon share ani a poisa hi enge ti te poisa ron chu anu bul pui poisa hi eng chiang nge ni poisa hianin chiang za nge om eng tin nge poisa hi hlut ti khanin kan se thiam tura ka ngaya zo na kan nei ni pon comment lama hen lo soi ula video mu nom zo video tangkai zo ne next video lama kan mu le thau don ni